page perlok pikat so ayu nih udah rot page udah hawa sendan lagi ini page pikat so ayu nih ha page ini ajan mo ngala dapat page nya i kumba ubas haban kwairo page tidak kah he kumune kan jadi lại ha hết hết perlak ini bayong kick best ha page Facebook ha mahek ha page Ihyang lai ha bun ha pe chini pe bun ha sti sok sudah de pitip kerteng sa komen apa jak mo sa komen bar saya thu yang ngasin pet nga te ibang bah ban bam kedok kha namar uhe bedok kha ro babam unit te kila he bai ndi su kibarit namar kibarit kimla ban bam te so do ibes bah namar udon ro hawa bet te nganget kedok kha ro kon bam ha mo te sa komen ki batip